Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, sirejeba nuskwa leo baada juzi ilirjere hadisi mbavu. Ema hadisi ya hangu hamaneli kautumambiano unji wa hanu wa Komor. Ngari hawao mbabedira. Ebenge wajohono kazo muhimu kwa jododunga. Wajohono kazo tsi muhimu baka ziti za siasa. Ya mungu wajododunga za siasa emananga siwenji. Shati fanya dauzo tiono banda mahami njirongo wa harmaza habari za siasa. Tiono kaya wakomoriwa njia harma pieji haku. Haukayari todunga faliki nzima ridua zeza muhimu. Okabanbu wa Komori ngabo madazi nji za utrete harma emaswa ya Komori. Mahususu ndeze suje zilo tre sociali raha na zilo politiki. Hauke zilo politiki ngizo na nduwa siasa, kungwe za siasa zilo na parti. Zilo politiki nga siwenjiri zambao. Shae zilo sociali ngizo na wandu wa shashi kaungu azibirao. Yodo manarafo tohara wasuli harma daraja leo. Ya mkomoria lo harma judi. Lahe na mnari huzi wa obo nzeno ndani. Na banu henu njo harma siasa wahandisa malezi. Malezi yohandi sondani. Ya jo mraani. Ya jo harmo mji. Ya foto hayanji ya harma masiwa. Yonde maneka o siwonoka ya kairiri ledi. Rekezane. Ribeliliane haruma shwabaha shoka ya maudu yejoka hanza foto yake mru wa siasa hau yarenge masuwa yendese shaya shinde yake na malezika onga jodiriki ya kinaizoa Komor ngeya jendele mala jihu. Dimane kao makati ya mwiswanu ze mesaji zangu ezinji kazina ukaza siasa na botu kayoti siasa ukaya manadamu ye siasa nduvu rangomu kao hahe hata ajalawe vanu manadamu yengu tofanya siasa. Siasa yahe neleda hola hahe. Siasa yahe no andu adunga no nao iliwake wazima. Siasa yahe ne dini ya hahe ilo wenjwa ikubali. Siasa yahe ne maisha mshinzi ya hahe yoyo siasa. Shangabwe siasa ya rohanjie yondiwe kaonga rivumbu wao. Makatianu nga mjojifaliki haku harumama dazijokaya za homujtama. Yoke tuone sokakar na uja wakati ravumbu ambabe zendonai. No wadhulumishi hao harumaza nongo za kisiasa ya lawanjie. Shanga mfikiru kange bidori hawedira haukaya. Gamfikiringa mahaleka ori rivewa na weka ubidike hondi horandisiza. Ebenge kwezi watukufu. Gani wambo Mwenyezi Mungu nike haruma madanzima usiku wa leo yinu. Nande mada ya husiana neze tahabu zijirio. O haruma umbali haniho wa manadamu mkomor. Rangu wa katika o. Gari njao haruma zenongo zahe zenyafati. Zahe madziho. Namna zenongo zendele yao. Namna rizi hao zemaiti za hatu. Zenongo zopiange wajibu rije wakati. Rizikome na dosi kwa leo yinu. Shakabla rahane janji ya ihu. Ikao yinu suje muhimu haku. Gari jo njia rangu haruma suje ya huwa nazioni. Haukaya yebaki ngandisa otola rangu maudu. Shanga mrengo yinu dakika nzima tsaminga mchu. Samahani. Taarifa mado ndo ujuza ukaya sihundu message zinji halisi za husiana neze habari za heze inscription no watsaho ze chambre universitaire zenongo izo pia ngabwandu wenji fami wandeje hiyo hasibabu de zenongo hizo. Skatifanya mada banu juzi ya husiana ne baki no anazenu wanzo wache Faransa waje wasome. Ngamani komiadi ya ukaya ikamgware hana mwanono ya mfumsanu ikao ngejoka ya ndoshao harumazongo za saa 12 za shiko za hunu Faransa uhonda saa 2 za masihu buhari yabo ngamjofanya direct direct hiyo ngamjojani jibu masuala menji na uzisi wa mprive ikao tina ushinda njibu wando au pia haundo njibu hamzima na bonga bwatingonde jeza suala zima masuala ngamjorejei hamuhuta swari ya namna mrafanyoze procedure za hunji ya huenda ya tsahe namna ya ujikompoze ho Campus France ze karatasi zanzi wao ze demarche za ufanya hata wajiwa tashe mle rendezvous ambasadi ende ya tsahe visa
ngabo masuala na uzisi wa yahusiana wandu watsahao ze logement za kiwana zioni wanzo asome bana ze chambre ze studio universitaire ngabo siti ka wambesenga mjofanya posto banu nitie ili wandu anticipa ukangabo na sana wekeza wanji ya wanonesa ukawa parisa ngwa uharma ze demarche wanusana masuala sina ushina ndo jibu hamzini ngamjojani mwelezeni pia ehelimdu akao bira hatsaha ze chambro za kiwanazioni unu Faransa wandu walokomori wanzo waje watona fami wajoka wafanya ze bergomana jau shawatsaho ze chambre universitaire ngamjofanya mahususu mkonsi wa message njofanya mfumtsanu ujobalia zenongo hizo za husiana neze procedure za utsaha ze chambre universitaire ranguze site rangoma la mriabidi anjia unu Faransa iliatsa he shumba shahim na shioni ikao shojoka su forme ya bergoma hajota yaneze dokuma zahe hazibeha zendes depose watsashe visa ngabo wanazioni wawahi waka deuxième année ho université ya Comore wanuzisa masuala wajao warudia lingoni watswahi wa valide licence wafanya mahamira watsu enda likodi watsona za ufanya no wajanza watsa inscription Faransa waje zenongo hizo pia insha Allah ngamjo mjibuni ngabo walo watso Komori walo bonze wanzo wanje banu wanazioni wakausomea mathalani Turki mathalani Maroko imo pia ngamjo jibe masuala yayo ya mfumtsanu insha Allah taala baina ya 18h honda 20h za Faransa ngamjo patsa zombo ngamjo mjuzani zinji harmaze nongo hizo nane makaratasi wandu wabidiwa ramase wa ambasadi na hizo pia no mahala ndu wabidiwa bire ngamjordinzi rejei haukaya maudu kamgwa benze mfumne ye backing ejwandi sotolo ye backing andi sotolo rangu maudu wandu wahunda direct ngejwandi sa maudu mfumne ngejotolo wajoka henda orali ngajotolo abotsena wande wafanye wajoka passe deuxième groupe ebenge abo yonde madana sokanza noneso kaya inshallah taala mfumtsanu ngamjo mjibuni nyonsi pia nyanazion henul na suala na uzise uharumai numero telefoni na kaneti yabo yani hensize ngamjo mjibuni en general sina ushinda ndo njibu mzima ngamjo mjibuni en general yemru mjohu mjibuha en privé des elikoli hunu ikaongizo na bahatoka kazi tukubaliwa wa ambassade zodi zonjo jibu en privé shaza nongoza usiana nena mna yo formule ze demande rangu hébergement rangu honda campus France rangu hoja hunu mratsahe cruise ya mre chambre universitaire ze ressources zanziwao zenongo pia ngamjo mjibuni ya mfumtsanu kamgwa benzi wakomoro watukufu narendele harumwe mada bansanzan kemle haku mada leo yinu mada nziro mada isikitisha uba komori mada yinu mada kaonge bidio yentereso wa komorison sipya ukaya gasar ma situation kao ngar parao naibu kanyi nyimlo hunu kamtujwaza nongo hiso ngar mambiaon ngari parao naibu ba komori ngar parao naibu parce que comportement ilonem komori leo gasi harumwe dunia shai dunia rende hajanza zima sonsi pia ngasi mohazin ngasino wadu ngasino wankudu ngasino wahindo anrao pia ngarifanyo haziwazima ila namne mkomori ya jafish rangu haruma zanongo za kimashuli zinu harumensi ino hata komori manale woyinu nga wandu wala oban wende wafanya ze mariage hizo wandu wa ngasina makolegi ngasima ami Facebooku ngwadungo ze live zino en directe ngwajo hunwa bala waja wazitia waonesa ngari one hawe heli zanongo za tuzendao kuwakwe c'est vrai ngazi jisao haukayari hame ngoni mwandu ikawa wahana utamaduni ikawa waujisa yemkomorie vaze ngo za kitamaduni zaho ze ngoma za kimila nansi za hatu zenongo zila pia ngazi jisao ngazi furahishao shangabo ziloka afana nde za husu ze harama za he mashuli ya mwana mkomori hizo zirende haubuna nsahu ngariteshelwao ibenge ngejoko kawajibu rongwe mbabi gabo zemaiti owenji wafao hunu ngaribahizao wafao komori ngarjokipeyo haukaefo zemalizeni basi banu hunu hata muhazi na abaha wandurulosi na omala pia bahata ngabo wakomori walola wajeni ngamonao ze shughuli za bira unumaha yezinji ngamonao kao wazungu ekako atulola na komori hula wafanyada na milango walola nao la sali Faransa halarenyo hamayoto maleho pia bamsamono ze kabila ngabo miji watu wakarari wamba kwa tutsa haono wajeni wanu wafanya adao nao shangabo miji wa valideze nongo hizo ngamonao abaha yinu mdunguro mdumshahe mzungu aja komora aja fanya ada abaha yinu mdunguro mdumahe mzungu aja komora aja fanya ada
abo wandu wao bien sûr ngabo wa accepte yo ngabo watso accept ngabo wazifanya osha wazifanyo hamahaba shairo hetsorad ngabo ikaw mnutso jarma do tsobira mwe procedure shabala kabati nongoba la tomtongo tsazima honesa baada ula mzungu mfanyaza nongoza honza utoweza homji honza nongozo pyanga spani hao che sujet anibala ban leo de sujet hezemaiti le sujet hezemaiti ti interpelle wanu wandu wenji mbao ka bolto kayiri mrongo mbabiza habari za usane zemaiti banga sar matambu nziro masala yanu narisede mbabe okayangwa washashi mafundi warongwao banu weremaze nongoze ndonayi harmo silamu nezonongoza he emana mkomoro misizoni hun abonga mjovumbwa fundi watu Sedi Muhammad wa Sedi Haruna ni vumbwe mruja Sedi Abdullah Marseille ode mafundika onga ronao kaza nongozinu wafungusha na mboda mahususo wakati unu waheze shughuli rijoka urudiru njia harmeze maulida fundi Sedi Haruna yeu vaya hasha na mboda ili yashemelezize yaishelezizo warinumao yaishelezize nuwa komori bahi yemada yenu yahe zemaiti gasina journalisti mananyasi wamba Oben Rashid yalawa harmu mji wa Mtsuje besemo na video hiyo reportage hawinji haka garini yena mndu wakafanya mahadisi haka umuzi se shauri shahe komori inu ne heli la wasu Oben haonesa ukaya ekababa kisha mkomori isilamu harmentinu hakika uhozwane nsinu yabwensinge johenda sha ngabo harara ukaza feri za heze maiti ukale omdungu fiwa shangu ndiho kayende utoze depansi yalise wandu yanose wandu harmu wakati kaonde abidi ya jiliwa ya julu andazi ilandongo ikaongene sao ndongo nziro harmu mkonsi wa hatu lesu ala ilolo nde lesu ale kaonga rinjiao leo handani do tsouzisa harmu mafundi ritsahe mruja fundi Sedi Haruna ba wondo rtojwa humgabila kwa wende wima ajibu masuala wa komoro wenji yanunchiele suala linu ya lijibu tengweni nane ni John Refa swahaya njie harmale suala linu wakomoringwa uzisao suala mahususu la miboltu manahani garanzori juwe ebanu eheli ridzi hao si wakomoromu sizoni hunu hawe hele mkomori ya kansi ho dziha ezemaiti za hae mahususu harmanusu ya miji eske balanga si harma usilamu haubalanga ritadi ya usilamu ye namna nusu ya miji haurambe miji ya hatu ridzi hao zemaiti za hatu musizoni hunu haurambe bahale karjaka udozi wona shababa jazerezo eske zinundongwe kaunga zidunga usilamu haubalanga ritingori disena renjezi za mroa jahannama haruma zemaiti za hatu emananga mjondisa ukayanga botwabia zilo nziro na rambe bori zambao ukaya mimi ngamjomnikani mfano ngamina kolegi wangu Ivoirien basi hakahafiwa hanambia ukaya simambio kabanu sisi refiwa skatsimla harme mashuli ya hangu yala nakawia afanya hunu ne mdumshango imtsaweni halafuti walaha nusu ya makolegi wakawa Ivoirien wa shae silamu sijatsima bokari pwe mashuli mana zuki wangu mana Nyabdala Abdu Hassan hafia la renyo mbesenga mweshele yao banu sipwe mashuli hizo mana uo mbaba hahe na mbaba hangu uo mbaba mzima mzaze mzima shairu lijo tengaza tena yundiho kaya mzazahe ne kuzini wa mzaza hangu ani mzaza Abdala Abdu Hassan na mzaza hangu wa oma kuzini direct mana ya za mzaza Abdala yoparwa mrabila Saidu ya za mzaza hangu yamba afimana Saidu wa puhongo mensini nsujini shai jadu itsenone soka eyalo la mzaza hangu kuzenko oma wa frere mzimalo la mzaza Abdala mzimalo la mzaza hangu donc balema na Nyabdala tena ngena wananya wanama ikaomba baba hangu na baba ho baba mzima donc hajafariki tipwe mashuhudi siparala makolegi tiwambio katipwe shuhudi wanuzi se motifu tambakati fiwane kuzen direct wa hangu baramboka yo timasula harmo silam wo Ivoirien wana mboka mimi baba he mrumshangu hafu Rikaufanya celebration ya mashuli ya hatu bien ko kwa fanya madasi shahambari mhansirangu rifanye mashuhudi rende ridzihi ba hiyo andukwa dopuwa mashuli paska andukwa tujos joko jiri abo hiyo nganya mashiriki halafu rijar maze procedure za homziho hanuzisa masuala yenye udzihaje simambia helirko dziho simambia za aferi za afani simambia za aferi za tahdili
Timbaze nongor kofan hashangaya amba na wezo deze nyangu awekaja wa wezo nyangu yota halili yokandwa pare wangu kiasi ujoshinda bo kaburi juma nde hawo siri nembe matole ndo rafati haya ni mria ni kwa ralijana uche sepa nsanza nsonika shifru manani ndo nde daraja awezo deze nyangu nswararu ya hisabu bahi shanga bo mijikao zenongongi zo nziro haku wenda wataba kwa mapandu izo certifié lwa bana atangabo miji wa hansi msahala wahe mapesa abidi mdoato ebo msirijua juma zenongo izo pia nga mjozeleza bana shaboneleze kole kiwangu zenongo zila hashangaya mbakabo nga mfanya weki nyuma ho silamu hako silamu hansukaye kamru hafu ya afiwa uende ujiliwa henilo nambahi mbelia haula ulezi alonu one mashaka ajoka ukana odingoni rekamri afwane mrumshe wanzo aleleo wanaeche rekamri afwane mrume wanzo abakino ulezi ula neze tangabu za kodaho ni hula ne male nene jau yaondo anruko anrubali yaondo wamjwa habari ndongo yoba akomori kofanyisha akomori hale imanaba nwe katsa do kansi njeleze bane origini ya heze hafani madweshia hale mduka jaka utuwa mapesa shamru raba futa hende ajwe mriafi wa habari nruba la dao hende ajwe mriafi wa habari nruba la mbendu fulani hende iliende ya sedi ya ulamrekecho kaka jakane le dao la uvambe maiti ye kaka jahia kaneba futa kaba nuze fami pia hale ni mduka tatso koshinda male we ni mrado neba futa hodahoni na zinduza uvambe mfu shahali wa wandu wa shashi donc talaze bafuta zila madosho kwa wajuhu wa fulani wana wa fulani ye familia fulani ila namna ya solidarite ya henda wandonde wasedie ila familia he maiti washinde wasitire maiti ya hao zode zonongo zakane makoko no wabaye rajuho mala huni hali radone mala watabaka makoko watu wadoso nye mishili ya hema dawo yayo wakawa dohuza zenye bamba zila pia wanruhu la wabalia jirani ubalia wandonde wasediola afiwa abaha zenongozi shavire la sinama hayo waza zenongozinu mimi personnellement nga mzilahani ukaya nga mfikiri kazitu njiharme kadri ya hosilamu zenongoza kanti zaeze maitiza hatu ikao hata nga umriani certifio kanga umahala wakamria hafa ye mruoka jachula ufu wabirusi kwa kamili hasibabu ze fami kwa jaka neze mwaye za uzihe maiti waka waharau hambe mruhafu yo twabie kao ila waharmo silamu nchutunga izo ndongo na ajiliwa ni wandu wenji rangu juzi ya he video ya Oben Rashid wandu wenji wansaha ndongole suala linu na wandu wenji wanikate mwanyaji ya komportome ya tuabi ya zibirao harima miji ikaonga josu butira mende komori pia zenongonga zibiro na ukaba nuroa toze envelopu roa pawe mapandu roa towe mapesa menjo misirini roa tosu butirongo abako atina zodzihe mfu zenongo izonga zendonai ibengenga mzelezo banuka handani zetwabia na zibadili na mkera adhirizie rebakino usilamu hali wa hansi ketsi hakukale wenunga mbao mruhafu ye faminga wa harahambe mruhafu bako atine mapesa yodzihemfu yotsi haki yotsi twabia yabonga mlembezao na banywa mfuka dole mbeziwa siko linga si hunu nga wafao hunu abahati mbi ngungu jori jaila sira bakison sipi ari honroma siwane ada halede hiyo sha ila kaiti haki wakawa yamba mdukale mbeza mfu haukai jomkin hazenje mazahe zila zinidogu ziono haweni namna yonsi pia shamfu kale mbeziwa sha lijama procedure kao nechokai yon yoritabi yao yamba ukahe ni baba hanu bon yemriafia ye ujob ziwa kwa ke kangonsi ya Kiislamu mahususu ngabo procedure za Kiislamu ritouzi dunga na bakei izo ribakinizo mgwajari namzenizo shariti nje harmwe namna tena uzihaze maiti rendera adohuza ze maiti za hatu manaze maiti ngazihuzi wao ba Komoro amjoko mnikani deta izinji banu haina mrisilamu banu bidalile ya jijulie maudu ya hahe ngabo miji Komoro ikayawo handani mruya udziwarae Jafa yokutimu wabakinio ya namna ya hao ya malezi kao ngabwandikao ngwadzihwao rawe Jafa sisi rihani expression kamruna nzihera ilina mo dokaeka mru ajange mwade ya mruola ya shuhuli hene mruola ya msedi ye kangwenda la pitali ya sede mbahi ndio kaindolo pitali kange na besoin ya dalao ya sede mapesa ndolele dalao shamrati bakimanga katsurenga nuveli mdunge na mjomba hauma nanya au mzaza hau fulani hesho kange mwade kajaparo mparatso mlaulia kujwamba humjwanda zineme shahe no wadalonu hesho kemro la hafu
handi sosisari mazerezo sosio hajuhati nzibie hatsahamali hashemeza na balemro laka mnono hakahanzarali zuhizira rukajashindo mseli yazo hafungu juhati nze biazu ijana na mengo mitano yardaro zu ijanende ya mzihi ebala hanze mndu haubala hukaujiwa yafi zenongo hizo yondo lingwa mbokaya abondo banu mbalingwa mba mruwe unanzo na nzihera ili na mo doke kati swano uwade haunga miharume bezwe ya hunda unono mruna njwe habari mrani bezera alijana utihensa tatifu de hujora zemiliaruja hunzihi nike zora ili na mo nruha yati wahangu ya bondo bahanu rikao mraunde expression ambe mruna nzihe na mo shabanu ngabo miji wakomori ikawo ze proceduri za udziha za heze tahalili na utsimbale dindi na utowe mapesa hendaru ne zenongo zila pianga zifanyora ili mruna mona bokati mwade mweshele zenongo zongizo komori yabo ngabo miji mrungu ndo hata hachuazise plasi yanzo yazishiwa mruhende hatsimbile dindi likabala mru hatolewe ndraru hatolewe maharibi hatolewe 40 na bala mrunge na monge bala kati mwade ngabo wandikawe kemrunge kongoni wa jau ngwafanyoze ndongo hizo harila yohanza isula jemro ajuhufa ngabandu adingwambo kabane mlembeza nde mwana emanati nze biasi hiye nsarare mru hafungono tso hivyo ya jahafu yo shirki yo shirki izo expressions za shikomori shabanu mnyezi mgude ya hanso usiku bandu handongo kauzo jo coincide na ndongo woto jo hamba ndongo zifanyishiha haukaku tujwa zembingungi zoje kudamba balezi la kalamaza wala nizonda na mgwasa hansi za ndongo za hepi donko tso na mdunge mwade na mabewo yaje babanu mzazahenge mwade vanambe sende ya mlembeza lo vanu naje beka hajambe sengu jo sahilishia bahiza nongo hizo zibendwanga tamaiti gabandu akoka wawadu waka kongoni ngwesho wandu na mwende mzihe bambe seba nshindesha mlembeza gabandu wati simbale dindi watolwa mapesa ati ula msirini wapasha hula wati nzwa mbeha umbuzi ye mrolari balangu dzihwa hata joka hufa aninga bwandu anticipeyo zenongo hizo amandu alwarma mashuli wabe hondume yeyo tabia kiislamu banga zijiroko moringa zijuao yabo zenongo hizo rijale orizilane mafundi warongowe ekako atuzijua wazambe benge mkomorikana kahelewa yakadwabili ngamone sobana ngabo miji wa hansu kaya yekango azihao maiti ngabo alelewao maele wabwa hata wallahi wabillahi wa rasuli na mrianu ngabo miji waloha mabalanga sarma mashuli ngarpao maliko wa bolto basi yabo ekemru hafuye nswabili ngabo alelewao mailarma malaho wanrende wali hale siwisha maele ya hema haribi yambao sadaka hale siwisha maele ya hema tsimbaji shama ele ya mru ya hafa wadingo lelewa hama mru weleo maliko hizo sinongwe kaongizo harumu silamu ngamzilani mimi hate mafundu wa joko jawambi zemali hizo watu wao tindo mji rarangu shayabwe ya fiwa ndo wajimobilizo wataheze maye wapemele yao waliswandra mji hiyo tabienti yewo silamu ndawu ngamwenjezo ngabo miji wa hansi kota ani wa hansi msimu swamahani wa hansi msimu wa mapesa okaye kamra fiwa ngebidiyo bo msiriju absolima ba jezuhi jana uzuhi majana maili msiraju yonde yatsongeza wandu wanjibo ko wefiwa ba hakomrusubuti hambo kaba nsifiwa harmwe mijiyo haukeka mrukatsine zuhi jana ukabanu hufa woko dolaha ngabo wanazi jana watsoka wawade wafu hafla ngabo tsingo balale garendo nzanare mana hafu ngabo waka wawade ne kamgwamba tsinda abo tsindabo halafu yabo kabatsembu jodokana mapesa ye hansi banga bo mwana ulo banu madungu joka hufa ayiya hadahu donc wandu wao ngo wahara ngabo atawondore mamiwangu apale mapesa na bongo do wazie maiti na boyo dene na nyuhisho kama itike zuhara lingi ona dene shango no mruha afu hafanyilwa dene hadziwa hadene watsinazila dene yakanizo bo yakanamo ngufanyilwa na dene hadziwa nizo bakomo na mpartage video yinu bazi ndizo zilo muhimu mdojua ngabo emijika wosi isinusu ya hatu notsu fahara ukabo yonge njiao shama zilambo kaya ndongo hamanda hizo ambe senge bako harima concurrence mana we hujwa hona mru hafiwa hatuanzai maharibia he mru ola yake no mji pia ndo wende bala umiswabo hujundu na mapesa utsonayo na ngabo walona zemai wakozi fanya haukaba nga bandu hansu ka hodziho waza ya hao baba hao quelque soit
yo namna ya uonesa ila mahabaha ono awaza ya ala halelewa johenda shaijo mkini huke mapesa yala rijojo fanya zindwa jina itoti de halila ngebidwe miji rejelani harumwe dini yako eli ukaya fulani bo yafi wangasi wangu ojo juha jabori kaone majele yorende sonsi piari kaansi irele ya nabalaka batujo koni kwa mbendo jele oni hula naribakine ndini okaya ila solidarito kaya banu fulani bo yafiwa wandu wasa warongo harumwe mikroho msiraju mwamba fulani afiwa fulani de yafari kimzaza fulani au mjomba fulani narihunsanyihe sonsi pia kimji rirumewo silamu bararangu oto juha wende bo kaburi juha wendo mazihoni zedua watu wazila balako le mfuha hundananeze ajiri zila shata we watu wabaho sheka husahuni kwa mapesa abala isa ihansuka ukahenda wa huzefati haho eskera rangu ngio valida ukayiti hosila muheli wa hansi no wakati zemaiti za kaudiho na wajeze sura na wajeze hadisi za mtume zitoze nongo hizo maana mimi ngabo mbiana mbio kaho mjini hatu yekawa ndu kwa jatoa mbendu fulani bo msiri juu yabo mdu kasubutu dziha ani womsiala wasawahansiwa monsi kadwabili ngabo mijikao ngabo anduko akansi na concurrence hata wodo zito apabo armwe mabangwe mimzaza hangwe nsu ya hafa tito azima jana mararo msiri juu baheola ngulindo hamandu walo harma mashuhuri washindano he majeleo na mapesa ndada hon ani mwambioni zenongo izongizo nziro paske mimi ngamina wangu wenji wandejeye masuala yale ukaze nongo zinu ngaziri sao mafundi na mzirongowe bienko waodo wenji wa haodo wajibu waoneze nongo hizo malheureusement yo maiti shanga bo wabakoneze nongo hizo kaya mapesa adotolwa si haki ngeola yafiwa mrumishe ya hansizo awolezi ula wendo yanje dani wa mezi mine yanzo yalisewana yanzo yonde mbendu yale walona deneza hemru yafaola surtout dans roheze mashuhudi rijuwawe heli rilio wala kwa jaka uliwa ya pale mapesa yake manoli kodi wala wana wane watanu benge mzima haubengele mrumshe kwa jahi wazaya shaiya dhama nahe mrumshe ulangejoka ufanywa manzani wangu wa Afrika huo hanambioka banwate kamrwa kana mrumshe hafu si wanzani wahe mruola sido angalia emrika wakati na mrumshe ujo haulona mrumshe ujo shinda yarenge dhamana hende hamlola no yasitire mrumshe ula no wana wallahi anvima wo ivoirien na wala wotime silamu amanda wanu mamali na Senegal shabaha nusu maivoirien na islam manabala maivoirien wala ngabo andikao wowe originia hao wala wa hunu mali hamanda wanu wahe president ulo ya baba ha ilama origin wa mali baho wandu wao wenjo wa islam bahingo jo parisa hanambioka ya sisa tasido fikire baba la baha ye mrumshe wahe mwana nyasibo ya hafa mwansi no lezula ando bejo kole ngaze doma na zaho wana wala wenda wa wanzani wao wenda wakansi watu adia fulani ngao na zema yozo shinodo wa lole mrumshe ula ekahala wedani hula utsahe kangu jo kubali no angale meshahe mwana wala yona mna ya usaidilana hosilam halafu sis no tinde heliyo ye mrumhafi wa shabala ze fami pia walomanga wabidiwa sihe wende wamsaidie kaka na mbanyumba kandiswane mrume atsuwa yetimizi ye malila wamsaidie atimize mbanyumba ekawa kadenezo moliko lizahoana palango jeshaze maitizi lazimi swabala wa hefunda rongwambo kaya haina mru utsaho mfuo imbahindu na rejeo wana hahe ne fami shazila nrabo silanrabo balola mrutsungo rongwe halila na miswami shawo koli wa heze nongo wajozi ya ze mapesa ya tolo awe maharibine misiri na zila hakazila deza joli baze dene zahe mruol shayema na hene fame ngondo afanye wakoni ala huni hatinze biara kayasiha rekama na hahere kama nanya shawula ngondo ndiare ngeze mali ya bali ya yadzihe shakatsonda libeze dene shema pesa la ngendo ya tsotolo hata ntso ashenda hainu siku warengwa wandwende kaburi juu wapo amayele timwambiani ngabo mijari wohelea mbezo utsinzwa yabo yotwa biendi umru ya hafa ya hansi wana na mrumshe ha mrumshe ya hafa hansi mrume na wana wanzo walelwa wangaliwa wana alaka batitwa ma yeri aliyefami abala pia huni agenda to wana alali kodi hawifanya nzia irenge mzimaje manga hawisane ka hani sambanyu bayi mtemizize haweka katakana baba nbola la wa mwashi ya jojo la lene mwana umjisa mfuti ngwa made zahada na mila dolalikiwa ndende ndewa halewa ni kwema pesa la wenzao zanongo hizo narambiwazo ne mafundi na mkera adibenge nga monoka yo comportement shanga mumnadhirioni ba komoruka ye mijima zingareze nongo izoro ndonizo
hakini ya Mwenyezi Mungu izonongo kao ngazendao kinyume na Uislamu na ngamjokanga bolahana harimazeno ngozira wallahi tawallahi bila rasul heli mna tsoka sajelezi ya mrunge na malene karitsuone namna ukarisede mndo lalibwe malene kinyumola ngabidi yasediwa henulo namba ndo ndia ajwe famila mba habari ya wasedie kaba kambata habile keziwa eni akahuya swamihi shande kinyume nono bomsiri juu ema pesa hemisiri anu bwana wana byokaya wanate misirinu ambao mjini hatu enu wakati ema pesa ayo ngatolwawe mijini misiri na juma iho na abo henu wakati waja problem za rangi na indi na abo foruditse na rtsangiswa kimji izoti da yuha woche ode mije minji wanuke tsatso kansari mwaze mapesa heze maitiba yata ze mashuhudi haukaka batsi mji banurisha ojeleo batino komsira juma utolwa mapesa na kerali zuizili na kezuizi tanu shanga atolwao ema pesa langa fanyao na mrambi yenye mzingaroze maliba yonde mane kao habati mbo wenji harmwandu wa jeroze mali za kimisiri zinu ngwatsi ngorre mwani mbade za surprise na maiti za hafula haukaya ngwatsabu hao neze mali za Mungu haukaka ritole wale ole kubanga livujao shabo walola na jene ne lami ne zindu jerkazele kuba lewe mekrabo msirijui menye habo na mbulitse no walo Faransa wa jene mapesa hawandu atsangisiwa wa urenge mapesa eshe kausha mjido wa ule mekro lewe ze moketi zo msiri nizimenya shabo kanga wanzoba walo moketi na blitsango walo la ya no walo hunu harimaze mashuri ne jao ye mapesa ho msiringa fanyao mapesa ho msihiria la kansi wala entretenom msihiri sido mrujo bala haringa aspiratori ha aspire moketi halibwezu izira runwala la omsihiri ishendi nono izozi kaansi homba lilwe rangi obo msiri juu he namna ikaze tiyozo msiri jazmenyeha he karo ya ndiso puha omsiri homala handiso vuja he mekrobo ya menyeha uranzori njeze he ze moketi mahususo kasila zonda wakati zira nuvelewa habone ndo harmu wakati wa yidi ranzori lekezo msihiri zemaliza msiri zila za msihiri shana onduendo anza wake makredible banaba wake transparency ya heze konti za hemi sira juma hemi jatu pia na madema uziseze malizo mwisho malazilio landezi longoze fanya majele oneze nongo zinchi wala wapatsu warengo abahizo wana wala warengo watu watretoa demana wandu watretoa maliza msiro wa jowa sudiji demana boko wandu wajoka wade ngwanzondo wasomesi wana wajowa sudiji demana boko wandu le wainu wanzo walo wanzo warenga maliza msirindo da josu hiji zanongo izo pia ngazijiriwe mwanama wahanambio kwa mjini hao zanongo izo ngazijiriyo ndongo nziro da wangu tuambe amtuambe zahe anambia shabe jonkino katar mwemi jemenji hatu de heli iyo yondongo nziro bakomori ngebidiyo runde suje yinui hunde namna ya ulekeziwa zemali za husana ne zanongo za maiti wanduwa zielingohi mjuokaya banu mrujo utola mru fatiha mrujo ahenda hatu wakulu Allahu siri haya abu haini tasi ekandwa swasa la subuhi wandutsenda harme mazamu rekade ya fami rekade ya mji wanduwa himi watu waze kulu Allahu ya maharibe kamdo la omsirini kabla orejeoda honi mrutso viraheni wakati wabira bandu walo mazamu mrutso re salamu hemi hatu waze kulu Allahu zondi zora soma zondi zora dofanya wakati la koma siwani yo binadamu wala waji ukale wainuku na ujwa henda wahima watu wakulu Allahu wani kamrumpa kauli wa mapesa ukale wainu mrungu fiwa wandu kwa naka ujobziha babale meleka jelewa ya mbea hele changake japarisiwa ainu dola na balale da holanga mwalindoma ulitsena wajo wafanya mashuhuli wafanya zila wizo haukaya wanu haba hazemaiti zirende hama mashuhuli ye namna ritsingo uonanruwe kanso mabangweni wanduwe lele shiwe mapese kandu mwele yao wanduwe ni kwe mapesa harimaze keso wanduwe ni kwe mapesa harimwe majelewe yonde heliriwo nawe kandu ngwa harimaze maiti ngaro nao wandu wadzihao mru harima jifu haribalanga wandu ambo majifu woi ministry fulani woi director fulani yafiwa woi mru wa mji fulani yabo mji ula heni mru ya paroma zoni ula ngari onao komori banu ai Faransa banu ngari dunga we madziho ngono envelope zitolwa kwezi wala wandu wala tsilo wandu mjini ngono madziho komori envelope ngazilisi wao balandu ngo balangu asomozi asini remetike jenda adzihwa wala ndo wandu wajende wadzihe mfu ngwa omsiri na ongo bangweni envelope ngulisiwa zila miliari na miliari balango jeshato landu ya parama pesa wenda walisaono ili waone sokari zihemfu hatu ijeke ndibokozo ngonguzo kaburi nuhula maharibi kutsibala wajoka hida wa mwanyie wakatajo kahuzisoma sualabu maharibo kaburini ya Mwenyezi Mungu waho ndobi ya mtume waho ndobi zenongo izopia kende katu shindo zijibu ngo joka humjibulia au zema lizlanga joka humdibili na mzie
na mzie mwana yonsi na ushindani someze komantari zanyo mana mjokezo nga Jerome jini hatu sonsi pia zenongo hizo sazi kansaru memi jipia nga bandu hata wa konkurense yo wadozi tola ufahari na uvantaro kema ziwa mzazi angu tsele ya mahombe mengo miraru tsinzi mbembili tsiele zomji pia tsitoa zima jana mane bomsiri juu tsi zehitima zahe tsikaudono si za mapesa ijekendi kokuna kaushinda wendo banalo balonde yondi yalo na besoin mrati huzeze maiti zahe bwa Komori mrati huzeze maita ukabala mzuzu mguka tsiradhi na nyinga mwa wafuwa hatu ngaru watabishao ngani msubutini mwambieni ngaru watabishao heze nongozila haukaha sababu ya homfuwa hao nga modo mfanya ndongo ikao kaiti wajibu harmosilamu walake ja amrishiwa vada nga mfanyona ayiju mwezi fanyishi hao yebo mwenda bala mwarengaze malizila mwanika msihiri mwarengaze malizila mwazitambaza harmwandu wa jabala mwenda maharibi nembili nendraru jumotsoto wa mapesa ta ya 40 yobo tinzwa mbe wapo amikate wapo amayele wa mjuno sizi wata ye miji anono c'est haina mjie mfuola yaka na mru oparwa hamabala ndo majilisini na bale mro lange hula ngabo malene alobala ya mlembeza hodindini hula ya choju wa unamzi wa hasibabu de malene alonayo woju ikawe ya ujuo imanda yewa yechene mru ya mpata au kangabo atsohamba imande mrumshe wanwali yongu tsolo ya zemali ya patiwa kati ya kaulolo za tulibwa halafu hunu ngabo ndo sakari hona utsahama pesa aliwa unesoka bane mfuatu yejao ngamrendona hii miloti jansede fundisede Abdillahi na fundisede Haruna ngamjojo na beni manzao shaizo tinongwe kawa mtungo izo nongwe kao si wako mori ngabo wananyasi watsona eloquence ya uje exprime yinu warinikoze ndongo zinukana zamba barile mbele ya vanunga bandu atsoji banezo ndongo hizo shabazo ho badili zotso andisa mzima na mkera tusikumrwa harea zifanya inawa hensema itiodo anukio mjini banu karna ujo kufanya kati do handise halini heni mru wanzo ashanje ndongo ngebidwa zandise bwa heju ikanyi nyi wandu mlo harmwe miji mlo kontra heze ndongo zinu kamjonjiliana kimashababi mwandisa harima zema itizahanya abokazi na ushanji nduna deziwa hata sabanga mtoka utowa farahabanu na yotsi farahama na yojulania ulaya banu bwa Komori mitina lovu mba miji wandu njana bata mtojodo mbo hatu ulaya banu wadofanya hamajilisi banu mdo yao na majilisi ya heze hinye wandwenda wakansi pari banu wanyisa majilisi ya henya fuambaya hao yabolewe ya mdeninga usiku fulani ya kwamba lashili mala fulani msangaju ya dimani nsujini wani wandudo ufanya wefanya ziare hali inyetu apirusa abojawa ta wadozungulia heze proje za hemijila bahensu nsujini rako fanya majilisi ya hatu banu waze wakanomji wa nsujini banu wabangarisha njomendo harimo wa Komori haukabale ni wakatando ndo wafanye majilisi wanduta ndo wapara wa mji waja wa hadisi wa mji wapara yenyafu ambaya waja wani au pare tsandraya waja wambia ye tsandra wapare nyafu ambaya waja wanike majilisi yenyafu ambaya pare ngazija waja wambie majilisi ala majilisi ya mji mzima shanga ba konso mi konsi ya timizimitsana hautsahawa mobilize wa sensibilize wansujini ngwa jonana wa hadisi na roshet tsandra etsandra hamamvu wapara waja wanike majilisi wondo roa wonde watsahenya fuambaye wawambia bahenya fuambaye wajoro habala watsahenga zija shahena etapubala wopa shahula abo shaule shoka shituka bongo apomelena mtuzina jau nono ngabapanwao nrovi wapa na maele wapa mhogo wapa nsambu anideshinga na envelope juma abotsene zinuko andu wala haina monano zenongonda zila tabo deja ila depensia he majlisement do mafanye sandi sabala nando mdo mare majilisi manzo mdo mwa hemsira mdo mwalekeze lekola umpanya lepitani mwaja mwapare tsandra ya mwawapisha mwani envelope mwapare nyafu amba mwawapisha mwapa envelope nyafu amba ndo apare ngazi jabo nganzo tsena wapishiwa na abo tujuru nganzao bahula mji ujoko kane majilisi benge nyafu amba ngo na envelope hao chefo banyu mto envelope mwasedi ompisi hula yabonye kamgasa marume mwati ya marume ala mapesa yote depensi itsojoko urudia rejeza donc when sunjini wako fanya jamba na rechange mana banu wafanyoze majilisi ngwaro hasara batinokawa elewa yewafanya wapara hene ndo wakaparwa watsoko para bafanyaza misgel zinandwao nao zekaneti zelewa ai masambusa wanamikate wala wanandongo wandu wajwa hadisi wakazo wakati wandu jama hadisi ni timpake chokada dhurahe maeli wandu wala wafanya mikonsilata ihisa
ni envelope, ni mahombe, ni gwagwagwa ya sarafa ya fijo. Wanrandi so kritike. Hai, chujini nyafu ambaya, chujini onde kapitala hetsanda de kapitala nyafu ambaya, para wanduzi haula zisihuli. Wanruala wazee wanruala daza ko yajibu. Eshuli hisa. Wabuhambe sezila 60,000 euros de plus, harmwe majilisia. Shawa mjoke depanse afanyi habu, ekaitimizi 5,000 awayo menji. Haukabo kabajaka nongozi njito tileze nongoza kaufanyisha wambeseze nongoza kaheleho anduare ndejeno wana sha wanduwa kaufanya nongozo kanga ranzao reseti ya bonga nzwa atike harima depase kanu nzwa hunda infaida ya he benefisi. Shabo ya hisa dabo wazo wako jajibu. Wanesoka anzoa nada mwadola makati wakansuwe fikiri. Kuna hamba ngwanzonde watume usandisoto wa hasara. Izonde zijurozi njuna harumaze mashuli za komori vanu. Gotona mwana banungu fanya mashule ndale mbezoa mzaya aringwanzo yarengesali ya 15,000 euros faransa banunga zirengwao. Haina wakati ngo parwe hinye balano mjinga wapihwao no tolo envelope. Wanandu afanyoze mashuli zunga mishao mra hundu 50,000 ndinisha balange harma hasara. Haukabale mapese menja atonda harma depanse. Uparo mji upia to envelope. Upara ele bavu upia to envelope. Upara hinyo wanasho tena ngwa paro mbali. Mapesa tolo hula bale sali tena ajuru anongo fulani. Ngabo DJ, ngabo ezinduza nzozula bala. Ngabo ezinduzi jozi pihwa bala. Ngabo emele ya pihwao. Ye mrungu tojunda harma hasara. Kabuli ya ufanye shughuli ya mapesa undabalata makatinga watoshinda wabakona malene. Donc unsujini rijari resolve problem yoramba no. Sindeheli. Yarunga manzonde je yarma reference ya heza aferi zinuka. Ni wanzu mwanzao. Reishanjezo nongo zahe zemaiti no mziwaodo mpema eleno sarifema pesa no toema pesa zui majana mo misirini no yele ya emaelene zembene zetahalili zahenu sikune jau. Na wake wanruwa tuandisa. Ndunatso andisa beka hada abwanga rjojuwa na singa rjola anomji huo. Ndunatso hamba ukama mzi mtaza hangu mimtu maskina au miye usilamuko suruhusu. Ikamtaza hangu waka na male nevanu na nambiwanila nyalive. Ikamjombangu waka na male nevanu mbaba hangu wa umwanama na nyalive. Haini mbandongo ya jahilani fanye. Ikanga mjoka ube hamapesa haruma msihiri usiku. Hau haruma pala shio. Nitaswada haki. Mzadzangu watolo wa fatiha yoti mpakecho kande nchila wiyo. Haukabala zensuzila mrela ne kwa heze fatihe kwa shabala zenongozi kansi yeba la bwejama habala. Nemrola nganzwa dweshelewa. Ujofanye tahalili ya mtazahwe ni mwaha. Uparanduboka burijuma de momboduwa. Ujopa maile ya masadaka upara watoto wa titibala waja wali uso makulu wa bahu. Rungozi joka semplo zijohenda manongozo behaye kuru wa bahu yahu funga mtazahu. Sheka kamjafanya waka wanruwa haraya zenongozi nusi kwa haruma mji. Wanruwa nyisi hata zenongozi abadidi. Abo mtike nsuka siko ninga rjorongo abana. Sheka kabati na acte zijofanya sur le terrain. Abo kasi na obadili. Nundi zo zamba bandu wanuka bandu wakansi banu warengaze nongo za wandu hafa waneze mashuhuli warendo kaila treti. Wadonda mapesa hizo yonga ibu. Ndo maana Mwenyezi Mungu hatso honde sandu masibiri mailaru maunono na ndongo. Si haki ufisidifu na udhulumifu wa jawa daraja. Udhulumifu. Emiji hatunga sine wajibu. Hamaba urkauka na mdu maskini. Ya hawa hau yarema noa de remezen sabuhori hundu mapesa rimbahiza. Yosane mriafi wa ibidihe ni mrado nunchi ya ebe bana ola maskini. Emalene ya kane mru ola u eba ngarjoka ushinda babu handwa ya libe. Hendula mbahi mdu kusangela hoda hunula wasaidia. Shahokanga mdidoda honi hula waneze mapesa. Baheka kwa jatu wa mdo wade ya no wachochoro marengo enino rendaje. Hata ambaye rende haibunga bandu atosubutu amba mru ya hafa bakwa tina. Mapesa otoa msirine talila maridi. Yohaibu nziro bakomori. Gamdondona hii. Usijenu tsambaziwa ngamjokanga bandu atojo nterese habo yakawitsaza alitsulori mvumbu wao. Shebengabo kamna uparodunga direct hango kwa mna na change. Zinungizo muhimane zazali azali wa mdulo nankilinga sinankile nungu jozo wafanyao. Shazinu zinungizo muhimu wakazi ndeze nongo za heni mzimadasi. Na ritende rijilekeze harimwemio ya hatu. Ngeri jeroneze ndo na ikuna ujore maola na wanuenga umuyana he. Ukazinu rifanyao za heze maiti hizo. Yonongo nziro no. Waka hadisi bani wa ambasadi. Ya mapesa ado tsaho baizase maiti bani. Jilenda kaze bloke hula komori na bonze. Senongo zozi jazi shanje borarungu abani. Nabozi kauzi ya maiti za tukauroha banu ha procedure za utsaha mapesa. Sha alhamdulillah ngemkino kaza nongo hizo za nilewa abaha ndungwa ndo procedure legal za ubira neze maiti banu zifacilite za sulikomoro.
na mbaki harmaze nongo za heze nationalito ke kamro asiula kati ni yoka tuja hunura jafanya ndorengwa na mapese hali shaferi za maitiba Komori na mfanya hadhari ya heze nongo hizo na mapesa misihiri so nongo hizo zombili mrati tabuhenizo mlembeza ze maitezi nji balari zihi mrengeze malizila mwene zarmwe mabangwe mtinzize mbe mpema ele mfanye mabundini yayo shaze maitizile mbele yangizo bala hamalene mtso uyajua mtso uyatahamu yajuwe ni wababa mdingo ndamwe hima hoso ni mweze maitizila mwaba hena mru yema na imba hindu na tengelowa na hahe na efamia hahe ya wajwe habari na mrudi mdorongo mamboka na sira ngulewo zenongo za usane zembezi tinzo hunu nemele neziwao malahoni nezebaha shazi tolozinu riziharamisha henulo namba hindu ya usedia na rejefa minonde ya wajwe habari baondo alo na muhima wa maisha mazio haukayaba nurimi banu shaza mvelo purani kwa zinu ya numalene ya parwa Faransa na wandu waka unjamalaho ni hunuare ngaruma machama ya mitsango haraka nweme tijo zihwa ebenge banu emaiti inu riiti na tangabu ya msiba mziro jumo wa mjiria haukaru diba parwa mapesa rinikiwa na wede na hiyo ija sababu ndae ya bongu jo na mziwa hizo huendao na mzambe ni mafundi na abonyi do wahandani mjoka unamziwaze maiti hizo nga nyima komplisi waheze ajalizi wajiri yao sifabia borambona rambi ebenge kwezi tika ujani mwambia ni banu kaya ngasi harimo msiba ukangabo miji ngabo maitizi nukao hasibabu kaya ndukwati na mapesa yodziha ngo haraho amba ukarifiwa ngo msiba ngabo miji wadzihao wandu rawe jafa ngabo wandu wadzihao rawe jafa ngaba tohota halili watola mapesa wapiwa maele bare mrunge kongooni hata mruti kongooni ngabo wandu watsahao wanahao walomanga wawadzihe rawe jafa wahambwano kana mnere mapesa njenji zerane jafa yabwe mruola ngwerwa mapesa kati mili 5,000 hajahende msirijua juma hende atwe mapesa msiri hapara wandu msiri ni wamsoma adua hafanyeze nongo zahe pia mahafuna balaraka jafa hama mrulozo ngazi jirio Komori yabo ewo timshiba ewo silamu eyo tobia hindi ezo sparone handahu sindai ebengeti janzambe suje yinukaya ni mafundi na mpanya jitihadi mdongole suala linu bangali paosheo ni mashababi mwabaza nongozi nungaziri sao mruna haraye uzifanya haruma mzaza hao mbabaye hao mrunda ya hafa na zia mbekarchufanya ikaka mtu jamano bedu akabastabu mruna tsoparu wanzanu wahiwa mijinze wajenebo msiri juwa nde wao mbema na nyawe duwa umzaza mra undini rionezi jo shanje kuwake ngasi na rajore mpoze paske banuzi nungazendotse nangabu za influence za famii yewe bolto yonge jona haya leo inufani kokwaho haumba yaho keba nukuti ufanyezo ansujina afanyawa abongo to joni hokambe sewa nukuti na zemaye aboja ubahi mrashinda haukuti ufanya shasi ngari fanyao mde mwana hele tanga mfanya jao sheka mdunge ne kapasito shinda ajere mduna jere simambiani yotu vantara tika ufanya mashuhuli banu nonsi pia nga bandu wenji banu wanjuwao tuira matsoka banu ahiyamba ngufanya mashuhuli fulani mbabali da haba no afanye haye Ali Abdalla ambassador haba na heni mru akafanya heli yanzao nsure mambo heni mru wababa anu mimi tsabantu hamba silalika wandu bavuni waja ilande heli minafikiri haukanga monokaze nongozinu ngazanzo makatiri zisimplifie haukanga bozinji za muhimu harmensi inu rahane aferi inu ya hele fijo kabu maudu mringe oblige heni mru ya jabala ba hemru ado juha kujenda bala soma na nae izo problemu zinu ajina na banu zinu procedure mashuli zinu kajanzi hoka mpaka utofanya heli fulani nono kuwake nga badingo amboka henu lonana tsofanya nutsina nono ngarjoka henu fanyo zila deni rati jebano ajariti na uvantara wakaya heni mduna tsonda kabati ngarijijuwao sonti pia reyatoa zeharandaru reyatoa heze milioni jana zila pia zila deni ijeke ndingo komanga ngarijijuwao sonti pia henu vyomshana ngujule saleri yahe henu fanyo hazi ya biro hunu ngujule obondao wawoli wa mashashira hanu wafanyo hazi nziro za mishana na jao wandu walo harma ville de Paris wala oli wando hanu wando harma za administration hunu mweshele mtujosha mramba nge fonctionnaire mfaransa mfluka wala mruli wa miliari wala oli wa mashashira hanu mrufanyo hazi harma batima faransa hata heza nongo pia ngarijua hunu ataka ritu joatsen yabo kuno ndawe impressione mru baro ndo fanya kofidison ndo fanya kredi ya milioni sana unsujua honde hulo ola keba la ongo joka jonesena mna fulani na boso ntipianga jua ze charge za manga neze découvre ne jao bimabo kwa wakati na simplify rito andra jinar maze hasara bafanye mna shuli wa hahe mbiyake makini ene mrumshe bano muhimu nda hizo neze fami no ajo jahiliwa watu jahiliwa watu wa walaha yotsuka kabana mrudi ngomana na ambi expression Komori
shaila hotaba holi mitemaudu utijoka kushinda ukabanga bandu banu ikawo welala kwa tusiuha yerambe jemri ndado zambaba hahina mzaza yafanya ukumbi ya kazasinia ya rohawe ndado ze mwanamma hawe mwanamshwa hai ya kazizo asinia ya jabwe ndalola ya kazasinia ya ruya juhanda doze mwana ya kazasinia yemdo lango mdindo dongo ndi wanadamu watsohura waonga mwalindona ndongo hindini maudu waongo ajijusa majambara sabari kwata za nyumba wa hozi lande zedene zira ya rudi ya jamangatse na nyikumbinga ruza wanawara ruyanzo walo zemanga chi halafu mabda kaka done ho marengoni ende libaze dene zira na mitsango wandu ngabo wandu ata mitsango ya 50 watsoshindo liba bandu karna utsula nazengo banurdo to listi no hamba shabanu mimi kabatsi mndu banu jone impression hwana ndongo wao heza hata dari kumebe hata azima jana zunga sinonda kongar jwao barodi ngoni hulata ngotawo ngabo ndongo hata kutsu mabunjilo wakati wakanzema pesa we harselo andu tata kurenge mitsango huhahutsu hubadili makazi hubadili telefoni hubadili hata vao hujishanja hata zesuraya zongozo pianga zijilio samahani kabando hata maperuki ambe swalo na maperuki mengo mitano haina usiku waro hangu atingo kaza peruki la nyumeni no wati jora mbulokala ndawe milala ngo na kuleri mengo mine zenkobe ngo ashanjeyo wanra umende hali yo ngabo akazonde evu banunde vuzinu mdo jikaza mweshele mdo jikaza ndevu ngabo atando alona mabale mdo jo hendaru masalo hendaka za nyide wanra oni sikungo ajishanjeyo no wati jone ho mabangweni izodene tunatsoba kina dene nzima umbili mrado wana nizo baba namjoka ushindo libafula shawangu wa hema shuhudi yanu yabwa mdungu tsingore ngarezo kakweli yende mkaidi wokangu twanza mapesa hamvu baba langu anzendea wahe ato aliloke kati loze mwana hunu tsunde mapesa mjona wa nede nafanyo kumbi wa komori loze mwana komori nde mapesa nende hula ngabare ngoma pesa male neba nwende heji ngwaji jusa na magurundu wabahizana wa wazaya tani nyonsi pia abaho wenja abaha maperuki akahunu pia ya hulo ngochonda dahoni hondo njia mahala hundu maperuki atimizimengo mitsana ulangu shanjenu siku na mswamahani wandra umeba ubanata ndra ume bala kofi olomida hanilo yedo shanje kofi wabata Allah bila rasuli ngono manani hokutsumrambu bala kutsu ramrumera mrumshe zetanga butindeze mbade tindeze umiso wandu ladoleyo ngono mru halebele hata hendengulolo kutsu hahiminge harmadoleyo na balangulolo hahiminguloleyo hakansar malejelo nguloleyo zila problem wababatu wale kwa tsazi jua zato wale kwa tsazi jua kwenda ndema pisa ngwanzao zensoholene jao shasi sibeblo almaze problem rija huno wanatu pia waritawa wenzao wanaba ondetizu itango ndoze baki ngware ngoze chambre universitaire wenzao wenja tango atwema para harma system aba nunu nja parcelle école na mangalo wanato njabaha heni mnungu tsamba nja parcelle école hunu pari balazila nrabu asalemewa neza affaires zote solution sikurere maze telefoni dezeria wanawapo walawa alafu rijahuna bangar jishangazao anu fulana nzende likolunu mwaha shaka japarisa jao wana hatu wenji ngabo kangu azifanyo par amour ngabo azifanyo parce que sa toucher ma pesa sho wana hatu wenji na blema fanyeze constant harmony sinu ba komori wahunduze baki kwa tsukura da university ngwafanyo hazi eske ngabo mrujuzi man lokaya zilaraka wafanyaja na wenji kwa tsukuru wafanyia wanao wajihundule woyinu wende wandisoji prenanshage rangwa baha ngwa umumagdo yimongwa watsambalia harmaze restauration hizo neze magaze ngwa tsingoju sano raya no libwe milwero zilaraka hanza siwa baba no wazaze rasimbo ho wana hatangabo wanaonda baki wafanywa menage faransa bana kamtsuona yabo ruhundindi ngabo mrujelezo mano anaba wondoze baki waziyao na mede mwafanye constabanu muone kardo fanye statistique yaho wana bana wahundaze bako wenji wabandone wenzao parce wakati wakari mwana stage wakatari mwana ja watushe mapesa ila side muhimu nono seke waja hundu kazi la dhamana za hao wakaurengwa nema para wao wenji bangabo wafanyao ngabo wana washindua wazaba tunoka ya waziate neleko la kwa tuangalia nono ngabo wajirenga decision sho wenji wazaze watsohuja wababa wadunguza feriza nikumbizinu ne mashuhuli wadelese wanaongwa tabio mbanka bao bamba ndalikoli wela lekoli wajangwa remomo bweju kwa tunda bendru halata keroa lokomori ndongozi njwa na wadelesewa bawele okai bana mnafanye universite njo kanzani bakata bojioni ho wahe ya carte universitaire bale carte baha irende ha carte tena mrali bao tena ho restauration limbahi ndena do kansino no andwa jinangwa njowe hila mimi ntushindo 105 € za hulere pa universitaire na hala
ngi oblige ndo ndenge njoda honi nratekuru amjo masihu nsunda tike ne hijamu ndo nsunda meduna hala wanao wenji aba hawarudi amba keriji prena en charge Nyezi Mungu ajapa hapa huwando banyiwa zazaba hanga mtsingo we exploite rango 19 maloza mwata musalini mrengeze mapesa kamtsutsa hawende warende hawatsumba pia wanawaba habati ndi Mungu wa hifadhi wazaya wanome wana watoto atiti wa 19 na 20 na mangaleza ni kubiza Faransa wa watoto wa 18 hata 17 na bayati ndo kamdunga nzala ya bezea za ya onendo haukaka mtsu wa suive d'ailleurs shaulando kumbi ile mapesa abuhe mraro ya lawe wanende wabakimo ndani ya moyimo washindane hata wazaya udakatsanza sede mrume mshekatsanza pie wala tatsana twajwao pie mrume ikatujwa uringa charge mrumshendi ni kamtsu wasivebo matsu ajwa habari kamtsu fanya weekend mwenda madoa joheli walio mwishokola pa halao lende hula wanaware jo malahoni pia rende hawatsumba na wana na tambushi na jana no c'est trop ngari mabiao ni c'est trop sisi ngarifanya we constat parce que banu si wale zingari juao ngasisi na nyenu si kwa hadiso sinanyi ngabandika banu sisi kartufanya semblant mazerezo zino ngari j'intéresser ne comportement hem komori ne mwana mkomori donc izorjo mabiani zino ngajo humremani benge ngamjola la msiho mabe on sanfu shanga mrendona izinu pia ngamjo hukumla bo sonwa Mwenyezi Mungu ogwa vim eshemba bane mzatse mkomori so jo hukumla bo sonwa mguheza ngozini wokoya ambar mosilamu ke mwana hunde jo tamdo nde jo tambe boni ikahumlela jama ndo ndari nde hadele kanguibwa abo mrundawe zila abo yazinisienda dawe ikahumlelo kama udi yashinende likola asome ya jake ndo shifau maudu ala halelo johenda yashinde yaje ya usome duwa haunda zinura mboba ni ufanya ndongozi ndo achina wi sheka ujansuka ya feri ya hondo kabala gotsotsa homala balo miwani nje no hadi mkomori mkahidi tuhambia mbuna tsori hifadhi baba ngabora sarara ngetika dinu tuhambia ngo shindo hono mru mana mshwatu bana mru mzaza hatu hainu kumbi bala hali sama dele gauni abahande zonongo pia ngo fikorola mru wanyumen ngo changeline tizindwa jina ha change umlala hakazankobe zindwaji haba hata mafumu ya ndwajina ngabwato mafuata wendorema na mru atojo usoga wa hakaza gora jindwa jina ani hainu kumbi ngo fikirola tsindola na olandaye hata ngabo Kongo ashindo wafanya regimu hauwane neba haruma shuli ndwajina si haki na balanga bo wajibu zilo muhimu rahana zila pia yongo furuka ndo anzoka ze gorala nyumeni ukaze nkobe za nyumeni ukaze luneti za nyumeni ubahemla la wa nyumeni ushanjeza nongo zao pia hata mafungo tiyo yabo nsuvumbaze nguo yeze nongo zo pia mwana hangu jokolendi bo mana mkomori bo mzaza mkomori bo mbaba mkomori ba nongo zinu ngizo nziro ebenge kwezi yonde mada hangu ya leo nsenda jumabani ngareka zo banu simambiani ya feri jodunga banu da feri yaho wanazioni ngejoka de mercredi inshallah taala wenji wa hawan sahande jay harme sujet ngejoka ya entre 18h 20h gamjo fanye sujet yo banu ne lezendro ba e bakinge tolo maudu komor gujo jan ila bahati njema wenji hawan sipia wa hunde yokeja paro kirisha na rombe Mwenyezi Mungu wenji wa hunde haina mdulone na fuyanza rohe mgwa jambulie wajau watampakanda abonga jona na Muhammad azindwaji ekaitso katsironga nayi ngamsauswa maha ekatsirongo helika ondo onji wa jostahi kirizambe yabondo sedizwa Mwenyezi Mungu na homba mguye directe inu partage wa haku manani sinde zilo muhimu zilo hamba rijalo na Muhammad azindwaji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.